Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kadurki kabala pelait tam khandiat dagi nongilam ka VPP hakini khandiat sngi kabakran halor ka kenrum kenram kabala mi hakaseng Voice of the People Party Henry min haka khat sauterik kala sapriang haki social media kabapen I bakite ki nongilam ka VPP kila pensyai halagi jingsham jongki habakidon hakaseng VPP hakani kadurki kabajrong kabapai palat shikenta shiteng Layadan langru UMLA ke 17 North Shillong Constituency uba Adelbert Nongrum ubala job yak election MLA hausnam Arja Arpulai nakaseng VVP uba Adelbert hakani kadurki bala palat ba ulaong ba umla ban shusngap yak ke ba umsngo yahap Henry ukwa ban penpau yak ke bala ja dak ba ulaong bakumba ula persya yak jingrai jongki kumta umla ban benjur haba ula persya syapo un persya syabat ulayat hu bakum kini kijingja kila ja na du ba ula job yak election MLA Kani kecingnya kenat kelami Henry uyai sya namar ba uperkhat dikipat ba ka konstituensi. Ulaong ba kani kecing pensyai kamut ba isi ya uba adan ni ya ka parti VPP bat kamut bakin mi no na upra namar upra udai jong kipat ba. Ngadang perkhat ba kadai ka Voice of the People Party penban kadai ka Voice of Someone laong uba Adelbert. Ngasngok ya ka mensem ya ka bala jah po ka konstituensi ha ka ba ulaong ba ulayat kat kum ka constitution uklam persya yaki kandidat bakila jiet wat ladang ngim dan benta hak ta gajing bakla hak gajing jiet jongpi handai ngin shimlang ya ta gajing bakla jongpi ban pen phapat ya gajat ben riu laong uba Adelbert shushu ulat 13 ya unong aiktin ka VPP u Dr. Bats Khamerbo ba ula pen sngo tho bakla ki pat ba dak ba kentu ya u ba un hiar shukino kum udukhat jong state election committee lani udai ban panmap halor ka jingong u Dr. Merbo ba ukhlam pule yaki constitution uba Adelbert ulaong ba ukhlam bakla yaka constitution Henry udai ma uhi uba thau yaka constitution ba dei ma uhi ru uba penkhen yaka hak bani kong do ngarap ka jing sukhya ka mersim namar kini ki jingja na ko an pen ken mau yaki tu ki lai tli ki ken hon ka bani kong ni ken hon ka ba pelong yaki ki banja ka ba ar ni ken hon ka ba ki pet kai ya ka jingja ka balai ni ken hon kem tip ka ka balaja ngan keli la dia bat ngan keliru ik parano ngelam jong ka VPP mano na preng nakini kilai ken hon hakano ka ba mangi ngihap langi hap ka ken hon ka ba nikong ka ba pelong ki banja nangi hap ka ken hon ka ba ar ka ba ngi pet kai ki jingja nangi hap ka ken hon ka balai ka ba ngem tip ka balaja Mangit scam makipai ba jong constituency kabang mi khmat lemba ka 17 North Shillong constituency kaba kentop lang ya kini ki artali ki MDC kawai ka mokhar panthor constituency bat ka ar ka 19 Jiao constituency 19 Jiao constituency ngalong ki por berlit bangla sim karai bangan susngap henrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk nga kamai jingyo thia nga namar ka jing shisha ka don hapo chunga hadi mula perkhat ngala klathia kladem ngasngo baka penrem yang asimat namar ka don ka jingong baka jing sngap ka de ka jing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang saktin jong blay ka bapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor ka bangin kren bar kapor ka bangin sngap tengah sngo ban pen ken mau ka klemat ka bangar rung ban pen yasno na dia sya ka seng VPP ngong baka no jing sngo thiang tangga kerteng kala pen no lupa ya ka mensia mo jonga kata ka kerteng jongka ka Voice of the People Party Mana perkhat bakade ka Voice of the People Party Henry halor kini ki jingja baro nganut banong nganut ban pencishan mangadon hapo kadai ka Voice of Someone kaba baro upai ba unsatip ya ka jing sisa baro tenrei kane ka bangile ngiwan hakmat jongpi ke media syapi pai ba kamut ban pensothu bakla ya pi kamut ban dalam bakla ya pi kamut ban pen klumar jengmut ya pi ngimdon ni ngidon bitik ka jing temu jengi kalong bakoi ka baba kabangin ya bit na kabanta syata ka thong menyalam ban pen keladur
ya kari berkecai penri ujungi ban penkeladur ban pen scam ban pen bahapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat syaki ki baba baca bakam bah susu pai ba bi ngada pacing sokhia ka mensim ngamla ban chu sngap kumla pen pau kiri orang ba kadai gaji sisa ba hadin menglayuk ke phone call hadin mengekendu ki brio habaya tho habaya brio bat halanti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno ngin rai kumno kidon kini ki bang aku pen pau pi kidai ki nong kersan berhem mensim jong prak nomor kidon ke jingkermen badai tang hau prak ngina non rai ke jingkela ngamsok ke mensim nomor kidon ki bong ba ngin let no ska UDP ngin let no ska kongres ngin no let tap bot su lani ngin let no ska nota ngasngo ba ka ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jingkir clear ngihap banwan sepi kong pai ba ngaku an pen kenmau ba ke ka baca ke ka ba laja ka dei hapo konstituensi ka jonga ka banga ngadep an persya hakmat ka sisi bang ngadep ong yiki ba ke ka ba pipirai nganong la ban menjur bar ke ka ba persya apo ngan persya sabar namar ngan sngau le dia ada ngamle kumta nga sngau ba pen kenmau tu kentin bong ba coward dies many times before that ureu kau put wala biap bonsin shoban mat ya kejingya pasisha ngan pen mau haki por ki senam balik haki taki profesor badan borom ngadap ong iki nomor kini kiki jengket at mentala borok si senam hadien ba ngila job ya ke amalia ndega sukun ngade ubreu bu yaisha bat ngayai ne apa yang kata kejingele apa yang kita jekun nomor ngaken mau be ya ki pai ba ki bale jit nga klem pen ketram ki ba jit nga omnam tak je mentoy jo ki simet kan no ki ba yit bathon ki ba chabar konstituensi baron ka vote ki ba don ka jing it ke jinget ke jing shania par ka jing kermen hanga kum no mikmat kum no wan shet kalai ki kawan ka jing tenra nga habang athia ngade mom don jaka ka kentin kawan na shandet ka boong mame lada metip yang jing sisa ban met ngap yang jing sisa men bam yang jing perem de mat kadau ngasngo bangade ban wan sepi kung pai ba kamut bakani ka bangin wan ba thu ipi bangna isi ba arden dan isi ya ka VPP kung mangala ong yepi barkidi ki parlok ru umdei bangin mi no na upra ngino mi no upra namar upra inget umdei ujong no upra udei jong ki pai ba stang de ki pai ba ki be ingi kata ngin haban mi hendai nginom priang pat da komai pat ngaku an pen pau yepi ya kani nama supia pra kemensiam de mat kada pen ken mau ya ke jingja hapo konstituensi ke jonga ngalaya de ka constitution henry nga ong yaki ngam sem persya ya kini ki candidate ke bapi pirajit wala da ngim don benta hakata ke jing bakla hak jing jet ke jongpi hak jing decide ke jongpi henry ngin siam lang ya kata ke jing bakla ke jongpi ban pen baha pada ke jat penrio henry i Dr. Batskem badan burom ipen sutu baklai pai ba nei pio ada kebor ngadon hang ni bat ngakren menta kemau pai ba lembaga video with my responsibility and authority ban persyai nreng ngadon ke perkat atau kepor next day ka bai Dr. Batskem da burom ila kren pop media persutu baklai pai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani patma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga kham puli constitution ngam dong kaban puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pat constitution correct aku ban keren da ka basai piong bau badal bot u kham puli constitution u ya light na constitution lada dong kam ki jing penong kam ki jing dong kam pen baha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Batskem nok kam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat news nem ngako aban kren pi dak basai badai mapi bopen kenya constitution ya ke ga basuit epi ya ke ga bopen biang epi ka biang ya ka badai kiwei kam dei ya ka badai kiwei di go bakla ka badai ki jong pi ka dei badai ro ngako ban pen pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka kren shai
hagawide kumno ban hagawide bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle laning de ban pha lembaga constituency ngina de ban le na jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penkhen ndei piong bat hanaba ngala bakla na constitution kane ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee, and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jau constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga hukum emali ngala recommend on top of that. Halor jog recommendation jong constituency committee ngala recommend rumah but ki recommend jong kalong basay. Mga akjing start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit ya ki brio ki kensa item but ki badai tam. Lega ba small pala pa ba 4 juta ko ya poko partai. Hapo ki election hakinu ki election laneno ko party 4 juta ko bau ba apply na po jayao and declare pat na po mokhar kadai tanah kada ba fimla ba pen jubab ya kata jingkeli jong apa ke ga procedure jong ka party ka ba yo brio bangi recommend na po jayao pi declare po mokhar pi persyang ban hit around the bush ban persutu baklai pa ba ndai ngakuan pen pau tang ni koi 4 judon ko ban 4 juta ko hey ke judon nak partai ban tho exam po DSC ban declare pat hapo MPSC la judon mo po partai hey judon po partai ban yate songkurim ban don ke engagement bat kiwei ndrei ya ka wedding nani ke je tho pat kiwei kata ka bamla ban pedang ka jatang hapo VPP correct hatu katangan sengap kipai ba na bro artery constituency na Penthor bana mau prem ki ong new MLA boleh bastat ujob tang arsian u persamaan warna brio na po Penthor siapo Mokhar o na po Penthor siapo Jiao 19 Jiao constituency ko bahap ke Jiao mau prem baru persamaan warna apa na po mau prem siapo Mokhar Penthor kani ke bamla panlong ngadap ong baraki profesor baron brom ngadap ong ki pot balit la fi bakla ki MDC kandai ke jing sedang bat menta ma pihi bakot ya kani kejing per jemut kejing ya klum kejing penkelumar jemut demat kadau ngakwa ban penpau ba Dr. Batskem baton brom hatu fi bakla mapina nga bakla manga pai ba bishar kani ngam sim don nang ne khmat ban penkesan ledi de ban penremeki ndai tamban bet yo to sembai jong kejing pensutu chapi ki pai ba lagi mio yak sispa nak sispa nginio bet sanpo nak sispa bagi pai ba hani hadim ki pej ni ke video kin sedang man perkhat kinumla ban sulit cakabat tap election nak jing songshit lagi kuat nak ba fi duai ba fi puson bat pensa simpat ya karai nomor karai ko pisim pinapan keno ma pi la dia ngimdan ni ban kan thoi ko party nomor lapan khai ko party lembaga mayan blai lembaga por kaya jong blai nginumla ban dia kai nginumla ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi dodang ni pila ban penokam yangi henry nginum syak dari leiru ban penokam bakla ya ke parti ke sur ke parti jong pai ba nganoi pila ka pasai ba kat bang ngadang don bat kat bang ngidang don lang bat ke VPP pai ba tangkawi ke assurance ngai kat bagi patnut ban be yangi napo ka parti ngenai kawi ke assurance badalilei kata nong remblay ka buju penokam kata clean politics buju penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalileiru namar ka jingja jong ka selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kumta terter ngin sa puli ya ka ngako an pau umdei manga Dr. Batskem Barden nak baburong kum presiden umdai manga balik chua siapa ka media balik banyak tu ikam yeng dai ma pi bam simla burom yang aku memeli ubadai wei pat ubenta jong ka VPP ngalong ha ka singi spotrik bat chua namar khatsan tarik ngan khot ya ka meeting jo constituency committee bar hane ka singi da kirai ka boyong le kirai ka bali ngan karshan be
ngan pen scam bet nomor ngam don favoritism hapo kajingim kujonga ngadon bitang kanong rim Henry ke ke bapau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pansya nomor yanga lakha bangan long lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trai lai lut temar kadau ngakuat pen pau nakaliang jong i jong pi ngatrai pen pediang bak ngimong ipi bapen parma pe ni kecing bakla lagi squat ipi lada kadika sur jong upai ba lada kadika pure voice of the people long slur hadin jong ni ke video bangi penbi long slur ni dang don kapor bangin ai nak bertai jong pi upai ba dang ap community ya ke jesu bat ke je ba ngin kloi ban map bat ban klet no lada pi kloi ban ong bangi la pediang kini ki keram kimi namar kejing don kejing le thormor jong ka party bat ngi not barong bat ngi ai utaka assurance bat ngin le hak ta kalenti ngko pat mau ban pen pau kindiat kai ko baca dawo boromi pi pat ba nomor Dr. Barskem la pen pau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tambah pi pat hawa pi penkha hawa pi thau ka an subah penteri kami ka an ngarang keli gani po CEC hakmat jong baro ki badon bad hakmat jong pi pai ba lemba media bala ka long sha kumta bakam mdon pat ki wei pat bakam halor jong ka state election committee te jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi Hatu kani kam deka favoritism Marsin per scam but Marsin declare hadu kham aila chu kiwei la contradict daladi ladi kum president barang ba juong baki bon ba kiba pan tiket no pra belai jayu pon nongkrem tang wei pat upan hatu kata kam deka favoritism nyap keren ni jing sha namar nganget waktien ko ong ba jing shisha kan penmong bar kanum dei taman penmong kan plat lun ngala je di kalenti taman penmong ngam sim lakaran jing shan penmong ai tai bomong kin mong nrei tang ko wei kalong ka jing shisha hanga kalong tang ka jing shisha kan palat lut jayu how ko bede MDC jong kan not juai ngan poi sya kata ka benta ngatip open sadon ki kentien ki ba pensrang ban defend ni ladi nrei em nga kran ki jing sha ngaken mau ki por bang ada declare ladi bangan rung sya ka sengpra la bus borok wei kari kasi jantia Ndai dang laong pat lanu pen pediang yang pen welcome yang pen receive yang sepo ke sengpra ndai ke ba so thamula ka bang so baki ong pihak pan resign chua namar baka party kalong ko bokhoy nga I always believe in letter and spirit ndai ta kaktien ngam sutra bercu preach nga stunat uban practice ten mart kadau jayu yang shopan rung Yung hap resign tengah la resign nama ngaburo me party ngares ye kecigim cunga hapreng maile barki ki bapun ba kita ki high rank person ni ta ki high rank person ki kropati ngares ye dia rejayu menta sisnem ngadi ubri ubaya ko ngadi ubri ubaya ne le mentangi I jingsha buwai na preng ki MDC ubralit na ko party su party but uklam resign tanah ke party uklam resign part kum MDC don ayu ke JPR paling badal bot nong room but UMDC jong not chilong ngako menbu not juai not juai ba Andrew Sulai don ayu shalendet ngako mentip atau kani kadai katakan nong remblay atau kani kadai ka clean politics atau kani kadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani kadai ba fin end up ya kataka high level attitude nganum pediang bat nganum pediang bat nganiele hiru ka bang nadon pok VP nganum ailat bikin penong kambakla yau pai pa nomor inget habo ong kasur upai ba kadi kasur jong blay ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong pi upai ba ban ngadap ruban pendap ka kamram hakmat uplay ngimting ngemrit ban keren ya ka jing sisa ngaku pen pau ban pensyai kidon ki ong po social media hana bai ba dal bot nong room ipen kelumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tan penyo tiket i lok jonga ka dei ka bamla ban long ka bamla ban priang batang ublei ubatep iki ki baro
Lada kalong siya kumta, mapikom kipat ba, pan, ya ka application joylok jonga. Berada ban tap sipok state election committee. Hang ta tekan nomla syu bangan ri. Ngamla syu ban thok. Ngamla thu syu ban jeler. Hakmat jong pipat ba. Tiga kuar ban pensai. Kata ka bang juong ba mana kiren san election nga juong. Before I change my principle or my ideology, I will quit politics. Kata dia maku apan power ko basay. Namar ta daw. Nganomi na upra. Kumangalong. Bangan rung sa party, kabanganong kwa ban mi isyu. Kasyong hakaray ki jongki. Namar ki ong ba ya kakam jong ba adal bot nong room. En saya keren indradap kam DC. Balai PT mo keren menta. Balai film don por, wa nomri tengen nak jibam don por. Kabakam koridor menta ka de keren dia suk. Bangila balik cupat ba, dah kawai kasur, kawai kejemut, bat kawai karai. Kejing keli mentah kalong kum ni, kani ka pau syai kedar. Babi kuatan pendong kam yang ah. Nam tak aja mentoi, jong no, re jong no. Ngano mailat, ngam dei udang ru politics menen. Ngadon kat nyu senam. Haka politics, haka feel of politics. Ada ngakenya du barung politics la arpo senam, la arpo senam. Henry ngasungu upai ba. Ba ngadon gejengit ke baskem. Bo pai ba unum sya penstu bakla. Pai ba namar ngi ku aplat. Ba pi penum kulmar ke jemut perkat. Ngako bangkan basai shon penkut. Ngamdor gejing shun, ngamdor gejing isi. Ngirang kemilenti ba ngaju keren berbor hamana kiren san election. Bangi scam menta, ngi song shngai menta amde bangi don tong politician. Mde tong nongelam Joko VP, ngila yo ru. Ya kaban i bergut bernget. Ya nongelam, uban nongelam. Jong kacet benriu ka pateng ka panangwan. Ti Henry, ngawin pitang ni kawai, bansay pat ba. Nganong keren, siya kipat ba, na mga adap kular, na mga kipentut, kipenmong, kinyobeng, yaw pat ba, blajit, yang kum MDC mensuap, kum MLA menta. Nakabaki yailat, doon ayu sendet, belay hap na yailat. Kadon kay, Kaba hadukan no kata kaba pelong ya pipi hap banya light na aku memelia. Tang banya keren tang banya selok ru. Ngampat jual lam bakla. Bat ngam num syahiru banya lam bakla. Namar ka politics kadika saindur. Jauh blay. Kam ta mo bagi tip ini ka voice of the people. Kadika sur jauh pai ba. Kaba mudru kadika sur jauh blay. Namar ta kadaw. Hasuan penkut aku an penken mau. Hani ki kendiat singi. Nilai ko mo ong hak sedang jadi ke video. Ngapan kan mau bang ada beraikut bang sengajar. Nengam lak ban syapan. Namar nak keleng saudong ki phone baki wan bani kenduk ko belah keren lang. Ki parang ba. Ki bodon lang ani kapor. Bat kamtam. Ya ni ka constituency arteli ko bang lami khmat mensyua kum MDC na 19 Jiao constituency. Bat menta kumu MLA 17 North Chlong constituency. Ki bayak ta lang bakini ki arteli constituency mo khar pentor. Bat ka Jiao mo prem. Unum don balak manum persap. Ndai ko mangala keren ru haka way na kejalang jong ka seng samla hapo mission dorbar snong ngala keren bapai ba haka bedai bani ke MDC kamtam di ke artery constituency ngan sa keren tede marta daw kamtam be ngala pensong dor hari ni ke kendiat singi haka bedai bat ki clippings kabla pen i lamba ki YouTube ba per ka bedai ka 2 years ago Arsenal belalit no kipan kelapat saka 2 hours ago. Nani 2 days ago. Tadi halor tak nong rim. Kapan kelumari upai ba barki ngai po comments baki ong. Badal bot pidi kun cerang kami. Pila keluar banyak suk. Pila keluar banyak don lang. Nrai pai ba ngam kwa ba manu-manuru. Banyak lambak lah ya pi upai ba. Nani mangaru dan ngasap jaru kolong bayar dan patah lambak tak jai lambak lah. Dia mart kadau ngong baki ni kidai kibam dei sisa. Nginang don hapreng kejing sating ban penbek ite kerum keram Henry ke bol mentah ke decision ke rai kadai hak parti bahlor tu Henry nakaliang jungi ni sudai bangin wan pat semba lembaga media syafi ki pai ba pentip ya kejing sama ko an perken mauru ya ke ga bayong ba strong hak last moment ke badi ke scrutiny ban bishar ya te candidate hadir pada ban file nomination ngatrai baru ngi lembak YouTube lembak social media ngamdal jik persya sa sisi ngapan pau ya ginu ki candidate naga di ka constituency
kabahap lang kamukhar pentor bat kajiaw mo prem ngamdon kalau no kajing persya yete kandidat hendai ngaku am pengkeren nagabasya banga persya juri ka prosedur jong ka parti namar ki keren da kumbui ki le da kumbui tiba kadang ngasku teman persya kandidat ya kami nakasentur jong iba strong diberi kandidat jong ka 18 mokhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtai hagawai dei bat kamukhar pentor kajing keli mata haba pihak na po 17 not constituency haba ngi recommend ya karteng ke jong pi obri ka jiao ban mo prem pihak na ba constituency committee la recommend ki member ngala recommend bangar ko memali ban pen scam ya kata ndek ba soling ngo pat na po ka jiao ko bangi recommend ya pi i ba donsil chen ila le direct sa post klamya lemba constituency kat ba constitution ko ang bari baniyat lemba ka lemba units lemba ki circle lemba ka constituency nging ladap ban padap kamram ka basulingo pat balai pia lendat pat klam da pentip e constituency kap ta ba bangadon mengaku representative te kawan kajing bakla pat sa liang ji bastrong lapan menapat na po mokhar pat pentor kaniru kalong ya ilaj bas i bastrong direct sa post kan dia lemba constituency committee ngakeren kani ban syai lam ki para member baro joka 17 not long constituency bahap ini ki artli ki constituency ngam ko ban e persya la joka party kam tam mari kapor ka baki pajba but ngai pen kre election hendai ka dei tam namar ka jing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de martadau ngayang persya tengah kuat penpau bupai ba nupsai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladap ka scrutiny ba fi apply artli ka ticket pila ban apply bro life hotuli ki constituency ka constitution ka sha le tamba pinyo pat tangkawai ka constituency nimdal jikang kata le ka basulingo pat kalong balai pihaban ya dandan balai haban buri kani ngam ong bagade ka policy jong ka party kani nga kren syai bit bagade ka conspiracy purely conspiracy kaumut ba kabadai ka jinge salah seledat nang aku memeli jong constituency 17 not tengah kuat pen syai ita aku aruban kren ya kawai ka benta habang kren yang di jing syai habang kren ya yang di ka benta ban ai ka jing syai supai ba ban kren di jing sisa ku mangalong yapi ngila pelong ila dia ku musembai ubalayap mut ngila kendu ila dia kabamut larang ade bandu ya tiket naga party lani lakadai bopai ba unumon syu lani umsyani asyu yanga hakipor kisi barangwan compare nrei ke jing sisa kanongrim kadai banyang bar kadai banong ke baskem dia mat kadau ngakuat penpawi pi banganum compromise ya kiki ibaro tanah kadau jong tiket tanah kadau jong kata ka position ke jong abanong UMLE lani mentah lani kipor ki bansawan bar ka bakut ngakuat pen kenmau tangani kowe wala pring ni ke JPR jembut yanga klem kha bangan shet kala ban ngam judoni ru ban hikai nakayeng kesem ban shet kala Henry kalong tang di kowe mga bat kayeng kesem ngenai ke jingkersan bapura yo pra nakani ka constituency hani ke MDC lega bakwa ban keren syai kedar nam kwa banyalam bakla pada piu pai ba namar kamon kadai habi simet namar kadau ong ye pi tang ni kowe kum ukpa jo ka constituency pilang don kapor duai puson bat bishar bat habakadu pensala ban sim ya karai tang kata kabang kwa ban kentui pai ba namar kalian jonga aku mengapen pau banganum kwa ban sim bantah ban di constituency oh bat kani ka MDC kumong lapan pau po ka CC kumong lapan pau ru po ka media ki por balit namar ka jingle sideline jong ka party yang aku memeli namar ka daw nga kuat pen pau bang aku pan penlong ya kata ka jing sisa bang nongrim ka ban yeng scam baki noelam jong ka party kidai ban realize ya ka jing bakla makani kam data ka mistake kadai ka blunder mistake jong ka party baru kowe kulish